got this requirement that say you cannot have all priorities included, it will be difficult to implement. You then say what then becomes a filter of the priorities. Ayikho indvuna letatu isebenzela yodwa kulombuso wesikhombisa welubumbano. The request is that can the subcommittee bring us a comprehensive report, and as soon as is possible that committee must meet. Inani lemakomiti ematike eParliamente litawenyuka lisuke ku-27 liye ku-30. Lishonile wena wekunena sikwamukele etindzabeni tesiswati la SABC le-State Full Up Khoma size ku-Auckland Park eJozi. Ungakhohlwa ke mbukeli kutsi letindzaba tiyatfolakala ke ku-YouTube, Facebook, X na ku-SABC Plus. Ayikho indvuna letawutisebenzela yodwa kulombuso wesikhombisa welubumbano. Yonke indvuna ibophelelekile kulandzela imigomo letawubekwa kulehutla yembuso letawubanjwa evikini letako. Lawo ngemavi laphinyiselwe indvuna ehhovisi lembuso Khumbudzo Ntshabeni ngesikhatsi akhuluma nebetindzaba eParliamente ngahulumende wavelonke welubumbano. Njobe tonke tindvuna tembuso setfungisiwe. Ntshabeni sokucacisile ukuthi uhulumende utachamuka nelihlelo lolinjani lotawuqinisekisa kusebenta kwalohulumende. Uthi ngelithimba lebacondzisi lelibukete inqubomgomo yetinhlangano letiyingxenye yalohulumende welubumbano wavelonke. The Forum of South African Directors General, commonly known as FOSAD, which is chaired by the Director General in the Presidency, have undertaken work of analyzing the manifestos of the parties to the GNU and will submit a proposal for consideration and adoption at the Cabinet Lekgotla scheduled for next Thursday until next Friday. Tinhlangano kufanele ticacise letikufunako ngaphambi kwekutsi kuhlale umhlangano wetindvuna. You've got this requirement that say you cannot have all priorities included. It will be difficult to implement. You then say what then becomes a filter of the priorities. And we have indicated that our filter is the National Development Plan goals and targets. Mengameli Ramaphosa utawukhuluma ngetindvo uhulumende latawusebentela itiwato mhla til-18 kule nyanga lesetulu nakuvulwa iParliamente. Lokhu kusho ukuthi ematiko kufanele ahlele tindvo tawo kulandzela tinhlelo letifuna nguhulumende wavelonke. When we have adopted the plans, we just don't merely say go on your own and do as you please. There's a department that oversees that plans that the departments have done are aligned to the MTSF as agreed. Because in particular now that we're in a GNU, what we all collectively agree as a program of action is not a program of action of the ANC, of the DA, of the UDM, of the PA, or any other party to the GNU, but the program of action of government. Usenjalo Ntshabeni uthi amabhizinisi embuso atawuba ngaphansi kwelehhovisi lamengameli imininingwane lecacile isatawumenyetelwa mathute. Umhlati wetepolitiki Dr. Levindo uthi mancane mathuba ekuthi kuthuba kwe-DA kuba ingcenye yepholi bembuso welubumbano wesifundza eGauteng phatamise kusebenta kwalamaqembu lamabili ekusebenteni kwawo esigabeni savelonke. Kungumanje i-DA ingcenye yembuso welubambiswano kanzi-ke Mengameli Cyril Ramaphosa ubese ubeka umholi walenhlangano John Steenhuisen njengendvuna yetekulima. Kepha-ke eGauteng i-DA yalile kuba ingcenye yelubumbano. Zara Groenewald uphenya imthelela lengahle ibe khona kuvelonke emkhatsini kwalamaqembu lamabili. Ngemva kwamaviki lamathathu solo kubanjwe tingcoco ukuthi kube nahulumende olubumbano kusifundza eGauteng. Umkhandlo sifundza ugcina umenyetelwe itolo lapho inhlangano ye-DA ingakafakwa khona. Kepha umhlati wetepolitiki Levindo uthi asikho sidingo sekuthuka. I don't see a negative impact on national level based on what has happened in Gauteng, because Gauteng has got its own dynamics and national also has its own dynamics. Sincomo se-DA sekungafuni kusebena kulubumbano lwahulumende wesifundza sita ngemva ukuthi lenhlangano ive ngathi lokho lebeyinikwa kona kude sisinvo. Rifilo Njeke we-DA lebakhethela ukuba lisekela somlomo eGauteng ushiye phansi. Baholi balenhlangano banelithemba lokuthola tikhundla etisetulu kulesishayamathetho sesifundza. We believe that in a government of national unity or in a government of provincial unity in the case of Gauteng, we're entitled to a proportional reflection on the basis of inclusivity.
Kanzi-ke induna ehhovisini lemengameli ikhumbuzo Njaveni ukhuthathe amacembe epolitiki lahlikihla isivumelwano sembuso olubumbano ukuthi asebenzisane ngobuchotho ngoba bakuhulumende munye. Our priority is South Africa. When we said, so help me God, or I affirm, we were saying our priority is South Africa, but not the political parties where we come from. Tindvuna kulinzile ukuthi tingaphotisi mase ukuthi vele tiqale umsebenzi wato kulandzela ukuthi tifungiswe idolo. Inani lemakomiti ematike eParliament elitawenyuka lisuke kuma-27 liye kuma-30 kanti lesi beke isiphakamiso lesendiwe likomiti lemthetho eParliament. Umhlangano waleli komiti utawubuka lidzaba lekuhlala kwemacembu epolitiki kuba esikhulu njengoba emacembu lamanyendi ayingcenye yahulumende lobusako nyalo. Lona ke bekungumhlangano lohlose kubukana netinkinga tangaphambilini. Kanti ingcikithi lenkulu kulungisa emakomiti ematiko njengoba kutawungena abaholi labasha nyalo. There are 32 ministries that have been established in this instance, and therefore we are proposing that these 30 portfolio committees be established. And they are in line with the ministries that have been created. Lelinye likomiti lelisunguliwe ngulelo lelitawuphoca lihhovisi lamengameli ukuthi litiphendvulele. In the last parliament there was a matter about a committee to deal with vote 1, and the recommendation from last parliament was that committee could be the committee on monitoring and evaluation, which will deal with the issues of vote 1. EFF yendlale loludzaba lekuhlala ebandla nekuthi nguliphi licembu lelitawuthatha sikhundla selicembu leliphikisako. In terms of the sitting arrangement, because government now has been constituted, we all know that and we live to that reality, and people that are in government must be in government, and the people that are opposition must be in the opposition. Sihlalo uvumile ukuthi lo mhlangano uyaphuthuma. I don't think there is a debate around the principle that it has to be established, but the request is that can the subcommittee bring us a comprehensive report, and as soon as is possible that committee must meet. Leli komiti lemthetho liphindze lathi i-Joint Rules of Parliament itawusungula emakomiti latawusebenzisana lekufaka ekhatsi iParliamente nekomiti lemthetho. Umbekacala lowatiwa ngaTimothy Omotusi longumfundisi kanye nalababili lababuke nabo lelicala lasolwa ngalo bozukiswa sitho kanye nalisanda Sulani. Icala labo lihlehlisele kulenyanga letawetfasa mhla tinge-21 enkantolo lephakeme eGqeberha. Lokho kwendela ukuthi lijaji Emma Scoman libe nesikhathi lisanele sekubukisisa sicelo lesetfulwe ngummeli embukakhe sekucitha ubufakazi babufakazi. Kulesicelo ummeli webasolwa uthi usola kungenelela kwaloyo lebeka ngumshushisi wembuso Advocate Nceba Ntelwa kanye na Ishmet Sefontaine etatimendeni tabofakazi. Umbuso ke uyasiphikisa lesicelo. Laba labathathu babukene nemacala lamashumi lafaka ekhathi gagadlela nokubeda ngekwemacansi kanye nekushushumbiswa kwebantfu. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati like SABC. Mbukeli yaxwayiswa ukuthi lo mbiko lolandzelako uyahedla kulabavelako. Kugujeti Dvumbu tebantfwana lababili endzaweni yasePinari eMpumalanga. Sithumbu saJuni amabandla lobeka neminyaka lesithupha sigujwe emalibeni endzawo lamuhle kuseni. Kanti isithumbu saPeaceful Cause lobeka neminyaka lemithathu sona lesishisiwe besingcwatshwe ethuneni lelingashoni lelisigaba lesingaphasi kwemamitha langu-500 suku emathuneni. Le nto badanyana ke yanyamalala ngalesithathu kanzima bandla yena bese kuphele inyanga lahlekile. Umsolwa loneminyaka leli-18 ubanjwe ngembi kokuthi akhombe lamathuna lamabili. Kulindeleke ukuthi umsolwa abukane nemacala ekubulala. Kanti ke kuchubekele embili nalolidzabe emoyeni sinenzatheli ye-SABC Mtsibi Mnarini Lwetinde eMpumalanga eMbombela latasilandzisa kabandi ukuthi indzawo yePinari ngabe ngilephephile yini vele nekuthi budlova vele buyindvo yakhona yini. Asikubingelele sikwamukele tindzabeni Mnarini.
Sanibonani kuwe nebabukeli bakho. Mtsibi kushubile ePinari ingabe akapheli nje neliviki kugujwe Sidvumbu semuntu lomsikati kulamanye emaliba sePinari nyalo ke kusehlakalo lesithi asifani naso sebantwana vele kwentekani kulendzawo nathi saqalekile sithi njathile asathi ukuthi ngabe ionakele kuphi kepha utawukhumbula ukuthi vele indzawo yasePinari lesempumalanga nelidolobha eMbombela vele yayindawo lekade ngiyaduma ngokuthi indzawo lenebudlova noma lengakaphephi nangabe uhamba khona kepha sakubona ke eminyakeni membalwa kubonakala ngathi kuba naleli ndimvo kungabonakali kuba natehlakalo lethusayo so kulamalanga lambalwa ngilapho sesibona khona noma kulenyanga letimbalwa kulapho sesibona khona ngathi timvo tiyajika singeke sathi sikuwonakelephi ukhulume kahle ukuthi kunesigameko samake lotholakele angcwathe ethuneni elingashumi nalapho kubonakala ukuthi ngathi kube bugebengu lokusukele ngasekhaya singeke sathi ukuthi ekugcineni nangabe iyongena enkantolo leyo ndzaba iyohamba ngayiphi indlela kepha indzawo iPinari indzawo vele lebonakala shangathi iphephile ukhumbule ukuthi nahulumende wabe sewakha nepolice station kule ndawo ababona ukuthi ubugebengu ungazuthi bunyuke kakhulu kule ndawo yasePinari yacabanga-ke ukuthi emaphoyisa ayoyisukumela nayo indzaba njengoba kuyabonakala ukuthi nomphakathi sowuvuke imbhejezana kokuthi cha angeke sithi nangabe siletha abantwana emhlabeni babeze bahamba basisi bancane lekungabo ebalindele kokuthi kuyomela kokuthi bafihle bona abadali babo. Ngekubuka wakho ke Mtsibi emaphoyisa nobe betemthetho benanga lokwanele yini ukuthi baphephe bantwana nalabasikati kulendzawo dingaki kuteshi temaphoyisa njengoba utsinzile ukuthi emaphoyisa akhe station khona lapha ya Stage semaphoyisa kulendzawo yasePinari inye lesibukele lengiyacabanga ukuthi kungaba emalunga emphakathi langale kubo 250,000 nanoko nje utawukhumbula ukuthi njalo kuba nokukhula kwemalokishi kusho kona ukuthi nalomsebenzi emaphoyisa uyobe seyangeteka kepha lesi kusho ukuthi uhulumende wathi makakha le police station vele bekakubonile ukuthi ngazithi ubudlova nebugebengu bunyuke kakhulu kulendzawo ngoba bezakade lena ndzawo ibukele le police station yakanyamazana kwabonakala ukuthi vele amaphoyisa akanyamazana noma yona le police station ayikhona ukuthi iservice wona lo mphakathi kepha amaphoyisa noma yena uhulumende emaphoyisa kulesikilo sempumalanga abantu bophelele ukuthi abayolala bayoqinisekisa ukuthi leto bugebengu le bangahambisani nemithetho bayaboshwa sesingeke sathi ukuthi nangabe kuyochubeka ngalawo maphenyo noma lelo phenyo kunathi igaba noma leti igabeko leti bayoboshwa yini lapho kunene lapho enda lobo bugebengu. Ingabe yini lento wangihulumende wesifuza kubukana nalesimo ikakhulu kade litiko letekuphepha kwemphakathi litiko lokuphepha kwemphakathi nokuvikela nalo lithi liyagceka kakhulu esehlaka kungakuba babambisene emaphoyisa utawukhumbula ukuthi nangabe kufaka umphathiswa lomusha Jackie Masiya wahamba ohlangana nabo ubuholi bemaphoyisa kulesikilo sempumalanga ukuthi bakhe lobo budlelwano ukuthi kutawuliwa nalobugebengu lesibona kubeleka kulezi ndawo bathe mabaqeda wona lo mhlangano lo lapho ke kube sekuvela lesigameko salomake lothunjwe ekhaya lakhe wabe sekubulawa wangcwathwa ethuneni lalapha eLuphisi nanasi isigameko sokuthi kwalahleka lo mntwana wa 6 years lokungijunior mabanda kepha yena ulahleke vele umphathiswa asengakabenga kwaba nalelo gcenye ukubambisana kohulumende nemalunga yemphakathi nawo maphoyisa kuze kube nginamuhla lapho itolo lomphakathi bese ukutholela yena ngokuthi kulahleke lo mntwana loneminyaka lemithathu kulahleka kwakhe ke bambonile lo mntwana ahamba nemngane wababe wakhe kanti lo mngane wababe wakhe wamkhanza shikati bambuto semntwana ukuphi watholakala ukuthi akacaci bathi lapho yini le uyishisa lapho watholakala ukuthi ushikati bathi vula kulapho kutholakele lo mtimba kumshayeni kwakhe noma kumbambeni kwakhe bamshaya kulapho ajalule khona ukuthi cha nalokushona noma kunyamalala kwa junior mabanzi uyakwati ungcwathwe ethuneni leliside futhi dude nalo yona lenzawo lapho kutholakele khona shisa lo mntwana nomncane oneminyaka lemithathu. Ingabe ngekuva kwenisesiphetha nje masi ngalokufishane Mutsibi letigameko ingabe tihlobene noba kuyisyndicate kwentekani kahle kahle Lesigameko timbili leti kuyabonakala ukuthi tihlobene ngaphandle kwanasi nesalomake losiqeda kubika ngayo ukuthi uneminyaka le-36 bathi kahlobani ke lapho ngoba abasolwa ngabanye kepha leti timbili leti kuyabonakala ukuthi tihlobene siyacabanga ukuthi kuya ngamaphoyisa abasiyele ukuthi baphenya emacala amabili okubulala kanti kuyoqinisekisa ukuthi ngalesi bavela enkantolo maybe lapho siyova khona ukuthi hle leticu temtimba tingabe tikhishwa nje thengiselwa bobani ngilapho baphuke phela khona amaphoyisa bathi bayafisa ukuthi lokunena alulame lapha esibhedlela ukuze atokwazi ukuthi asite wona amaphoyisa ngemininingwane ukuthi kahle hle leticu temtimba tingabe tiyiswaphi. Asibonga kakhulu isikhathi sakho mlingani loyo bekuyinzatheli SABC ngumtsibi Mnaring lo seMpumalanga.
Sikubutile ke mbukeli ngoluvo lwakho mayelana nekubulawa nekungaphephi kwebantwana nebantu labasikati emangweni lehlala kuyo kulandzela Tigameko tasePinari eMpumalanga uphendvule ngalendlela. Into engasiza ekulusaleni nokuhlukumezwa kwabantu ukuthi ke abantu abelonembeza bangabazibi wabenza izinto eziphambene kodwa unembeza wabo usuke ubakhuza abanabuyele ubuntu bazi ukuthi umuntu umuntu ngabantu. Mina ngisetigameko tendekelako tekungaphephi kwabantwana nabantu abasikati usinto singasigahle kakhulu nangabe mhlambe lokwendeka kwamele ukuthi kubikwe ikakhulu emaphoyiseni umango kwamele ukuthi ubumbane ube munye nangabe khona lokwendekelako bese uyasukuma uyakubika lokho kuba kasidlule. Into eyenza ukuthi le gender based violence isoloko iqhubeka uthi umuntu sekeboshiwe nobekhushiwe ngaphandle ithatha isikhathi eside ukuthi kukhitshwe isigwebo so abantu baze babone ngathi abantu ababoshwa. Mina ngithi akucina umthetho awucini iconstitution ishintshe ukuthi kuzokwazi ukuthi kubonakale kwenzakala izinto eziright because ngempela umthetho wethu awuqinanga ingakho kwenzakala le igameko eziningi ezishwaqisa umzimba. Isigameko esibi lesisenzekile sethemba ukuthi umthetho izodlala indawo yawo nabenzi bobubi isikhiye sithathwe silahlele olwandle mase beboshiwe. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke yethu sakuphendvulela ngawo. Imali sithola Nasibuka ke timakethe tetimali sithola ukuthi irandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Phela lapho ke talamuhla siphinze sihlangane kusasa enzaweni lefana kumbukeli sikhona ke simo selitulu ngemva kwetolo nanobandile ebusuku abubenge lobuhle. Ngibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo selitulu wabukela emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa sibona amathuba emvula langenako lapha entshonalanga Kapa langagcina sayafika khona ku 60% kanti ke nasilangeni lekusasa siyabona ukuthi asaphumele ukufika khona la eMpumalanga Kapa kanti ke kungena khona lapha ngagcina sayafika khona ku 60% la eLgwini zawentaba lapha eGcebe khawabukela emakhaya kanti xa sesibuyena khona eSouth African Weather Service bonakala umoya lonemandla lobonakala ko la eningizimu yelive kanti uphinzo yabonakala lapha eLgwini enzaweni lapha eKZN babukela emakhaya kanti ke kunesigaba secala nesigaba sekubili sho kona ukuthi letinye awufanani lo moya lo lapha endasi ubonakala ngathi unemandla kanti ke nangalanga enhla ubonakala ngathi ungilongcono babukela emakhaya sibuka ukufuthumala kwelive lobonakala ko la eJohannesburg litawucala khona la ku2 linyukele khona ku17 iPitoli hlethi khona ku20 kanti -1 lapha kanti ke nasibukela khona isifundzeni selapha eLimpopo musimhlethi khona lapha ku27 pholo kancala ku6 anyuke lapha ku21 sehlela endansi lapha eMpumalanga Mahike hlethi khona lapha ku27 Mashishi hlethi ku19 Caroline hlethi khona lapha ku17 kanti ke KwaZulu Natal hlethi khona lapha eUluni hlethi ku25 Pietermaritzburg cala ufanyulo khona ku23 sehlela endansi lapha enzaweni lapha eMthatha hlethi khona ku17 kumancala ku3 anyulo 11 kwaNtshona hlethi khona ku13 emva koMadina kanti lapha entshonalanga ngapha eCape Town hlethi khona ku15 Riversdale hlethi khona ku16 emva koMadina Bedford West cala u9 anyulo khona ku14 esifundeni sefle sikhuluna todonke Khurumani hlethi khona ku19 Kimberley cala ku2 anyulo khona ku16 Kavina -1 liyabanza ekseni ansi lapha eFree State bamlo Sasolburg hlethi khona ku17 -2 lapha eFrankfurt kanye neKroonstad ekseni liyabanza lapha eNorthwest babule emakhaya -1 ekseni nyulo khona ku19 kanti ke iTown nakhona ihlethi lapha ku21 babukela emakhaya enzaweni lapha Tosca cala ku0 hlethi khona lapha ku23 kubuya ngathi lokho lengiphathelo buya lokuhle endhleleni nanzi labo nisane kahle.